بله بینرین عزیز دول مجلس کمیسیون مافین مرووانا مجلس جبو راپورا اولو دره گفتگو بکه کم بو ام جلوه دره بون مدجی جیدت کمیسیون ده اف شوپاند گلو رخنین مخالفت چوانه دستلاتاریا اک پارتیه چه دبیشل سروی مشاری وکتی زانین کمیسیونا اولو دره یا بنی گریدای مافین مرووانا مجلس کمیسیونا مافین مرووانا مجلس خبات دکه روزا این جی راپورا خو اشکره کربو 15 مهان سر در باس بو 15 محل سر حاضر کردن اوی راپور شغلی هری داوی جی روزا این اف راپور رایا گشتی راحت اشکره کردن کورتاسیا راپور امنه کی سر بسکرین قصدی زانتی اف اپراسیون نهاتیه کردن نابرا رایدار سیویل و عسکری ده جبرکو به کوردینتی هی اف بویر پیکاتیه و اوک اپراسیون کده اف خلطیش بر به خلطیه پیکاتیه مقابل 28 قانون سال 2011 ده 34 جوان روبوس کد و بمب باراندن ده جیان خوش دست تابون اف بویر شگند بیجوی هودان و زویا مالباتین انجو و آنته 34 جوان روبوس که جیان خوش دست تابون و کمیسیون مافین مرووانا مجلس دو دان سبه ساعت 11 کمبو در حق وی که ده پارلمانترین BDP گرانی خو دابون سروی جوینه ده معلومر بون من هجمارت نیزی 10 پارلمانترین BDP ابو د سری د احمد ترک آیسل تولوک پروین بولدان امکارن بهشن او ناوین کوته بیرا و حسیب کاپلان سر ساکک و گهدار اتبون فکر و رامان خوانی زمان نیزی 25 اندامین و کمیسیون مافین مرووانا مجلس ابو یک و یک فکر و رامان خوانی زمان در حق وی که ده ام اول خبات کمیسیون بنارن دور امه بگرن جبو راپورا اولو دره یا کدوی بویر دا 34 ولاتی مجیان خوان داکر بون همو چاول سر کمیسیون مافین مرووانا مجلس بون دما آماده یا راپور دا هزین اولیه جندرمه والیتی شرناخی ولاتی اسازین کو تکیلین وان بویر هبون هاتن گوتاری کرن کمیسیون مجلس چبو اولو دره اولیجی بویر لکولین کربون و به مالبات رهودن بکانی بون پشتی خباتا 15 میان راپورا کو جهشتی و 4 رو پلان پکتیات آماده کرن پشتی هفدیتنان کمیسیون مافین مرووانا مجلس قبول کرن لی پارتین مخالفت بر تک نشان راپور دان اوها گوتن هنک پرس ببرسن مایه اوش بو ویدوی تقص راپورک نوور آماده کرن Biz bu sonucu kabul etmiyoruz. Malbatın kesin kudu bu yere ulu derede jana kovunda kiribun jil meclisi bun. Kasıt yok diyorlar. El vicdan. در راپورا کو هات قبول کردن دا تو دلیلین کو ام بجین بو یر به زنای هاتیه کردن هاتیه تثبیت کردن هات بو گوتن جبیلی وی در راپور ده هات گوتن ژندرمه گریدای وزارت کارن هندره و فرمانداری هزین بجاید بن بر پرسیاریا سروکاتیا سررکانی دایه جبر وی دما قرار تستاندن دوسریتی درت که وهولی جالیدن در راپور ده لسر اولیه سینور جات سکناندن هات گوتن دوی هنک درین سینور ببندان ورنگرتن اونک درین سینورجی دوی تقص به پرگالین الکترونیک ورن کنترل کرن. بله راپور به وی شکلیش کمیسیون مافین مرووانا مجلس چی در باسپوات قبول کردن سروک کمیسیون آیهان سفر üstüne و محاسبات پار لوی در بوج عالی مالباتان و هات عزماندن و سوز دابو مها نیسان و اف راپور به اشکره کردن 15 مها آشود لورا اف تکیلیا کودنابر رادر سیویل و عسکری ده به کوردینتیه ته کمیسیون دجیچی خواگرد لورا نویس اندموش سازی و دزگه دولت را نویس درنگ آتنج بر وی کجی حاضر کرنا وی راپوره درنگی کد 15 مجسر بویر درباس بو هری داویشی وی شکلی هات قبول کرن مگو BDP گلکی گرانی خود دبو سر و کمیسیون لیو درجی گرتن فکر و رامان خوانی زمانش که کمیسیون اولو در ادجی پارلمانتر BDP ارتورول کورکچی جی خو گرت بو رخنه گراند و راپور گرت راپور به وی رنگی درباس بو لورا دبیژن اک پارتی جی اندامین اک پارتی جی لیو در بون شخوش اندامین اک پارتی جی 4 پارلمانترین هرمد و کمیسیون دجی گرت اک پارتی جی گلکی گرینگی دا و کمیسیون لورا پارلمانتر مردین عبدالرحیم اکتا پارلمانتر اگری محمد کریم یلدز پارلمانتر وانه گلشن اورهان جید و کمیسیون ده جیگش بوکو بهتر وان انسانا فهم بکن شخواب کرمانجی زانم کرمانجیه که ده پیبین دما محاسبات چوبون و داره لبلش مخالفت پارتیا مخالفت سرکه همج پارلمانتر CHP لوند کök همجی سروک گشتی CHP کمال کلشتاروğlu جی رخنه آتن ناجی هم لرخنه کلشتاروğlu بنرن کلشتاروğlu چی گوتیه Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'e beştari merasima salvegera yekemina damezrandına rojnameye bu. Kılıçdaroğlu bu rapora Uludere'ye rojnamegeran ravuha got. Dve bu yerin kul Uludere'ye PKK'ya benzelal kırın. Kimin talimat verdiği belli olmayacak.
Kılıçdaroğlu wiha berdewam kir. Ger ku hûn sed sala 21 de behsa demokrasiyê bikin, hûn îddia bikin ku em demokrasiyê pêş ve dibin, divê hûn vê bûyerê eşkere bikin. 34 welatiyên me hatin kuştin lê hêjî nediyare ku talimat kê dayê îstîxbarat ji ku derê hatiye. Divê ev bûyer bê eşkerekirin, ger ev pirsneyê zelalkirin, em nikarin ji vê dewletê re bêjin dewletek hukukî ye. Kimin talimat verdiği belli olmayacak. Kimin Berê temaşevan neja rexneyên Kılıçdaroğlu jî me bûyera parveke di rojnameya zamanê de rapora Ulu Dereyê erêkirina rapora Ulu Dereyê cî girtibû. Hûrguliyekê em bûyera parve bikin ev rapora ku jaliyê Komisyona Mafên Mirovana Ulu Dereyê hate qebûlkirin wê bişînin serdozgeriya Diyarbekirê taybetiya vê serdozgeriyê çi yê wekî tê zanîn ji hêla adlî Ulu Dere bûyera Ulu Dereyê ji aliyê serdozgeriya Diyarbekirê tê lêkolînkirin ji bo ku alîkariyê bide wê lêpirsîna kûniha tê meşandin wê ev rapor nûsheyek numûneyek vê raporê bişînin serdozgeriya Diyarbekirê jî ji xwe em ji bîr nekin malbatên Ulu Dereyê jî do jîl vê derê bûn em li meclîsê me ew jî guhdarî kirin 31 malbat hatibûn wê derê ji bo ku dengê xwe ji Enqerê bidin bihîstin û komîsyon jî ew jî temaşe kirin komîsyonê û komîsyon guhdarî kirin vê yekê jî em bîr bixin û rojnameya